Reetsa Moipereki, ke ra wena boss babe, mogwebi, hustler, wena wa matshilonyana. This is for you. Re gatetse pele, re ya move rona, re pusha business. Reetsa Moipereki is brought to you by Orange. Orange brings you closer to what matters. Welcome to the Reetsa Moipereki Podcast, brought to you by Orange. Orange brings you closer to what matters. I'm Rea Kopi, and today's entrepreneur of choice, guys. He started off in Mawung, and Gaborone demanded him to literally start a whole new branch right here in Gaborone. Give it up for Ibrahim Majwebosigo. Welcome. Kabelo Ibrahim. So your company Desvo, how do you say it? Because I don't want to say it wrong. My company is Desvo Cover Deco. Come again? Desvo Cover Deco. Desvo Cover Deco. Yeah. Tell us about your business. How did you start? The business I'm making similar to Mawu. We similar to Mawu. I'm making similar like a gore. I want to do mo banana mo. Korka no korka isizate. If you want to korka ni turu no korka isalamora. Ya no kana ha o simoletse ko Maung, I'm sure ne gona di challenges tse ile gore o no di experience. Gongwe o ka di nnang ko lahela di le thunya. No di challenge tata tse ile gore o ka di experience mo tiro e ke dirang thata e. Izonza gore ke le tsena ha o simola business o itse gore business so se thatanyana o batla re bona le madi. Ene tiro e ke dirang tota ke tiro e le gore e tlhokana le madi a mantsi ya gore o isimolole. But mme so se bone o tshwantse gore o se dirisa hela gore batla go fetela gore o kgone gore o fitlhele mo go yone. Ya no ka o bua ka madi kana ora startup capital no sena one mme bona gore gonana o godile. How were you able to do that? No tota ha ona le passion mo selong o batla o se dira ka pelo ya go yote. O tlo tshwantse le tseno lengwe lo le tsena go bona gore wa le ba gore o kgone go reka tsotsotso di batla ka re ha o ka se go dira yalo go thele ga o kwa gola. Yeah. And gonana kana ne rena le COVID. Re le mo di lockdowneng motho a modimo. Ki botsa gore wena ya no go Desvo ne lira yang di challenge tsa lona ne di ntse yang tota ela go mo business ya me ka COVID tota ka gore a kere eng ka mile mo kalo because of ke tsile kwa tota ebile exist ke gone gore tota ne ke ta go dira tiro kwa ne se itse gore go tana le COVID ban and then be ke hela ke go bona gore no go mo ga borone me gona le market ke tsela hane ile gore COVID ga iyo go wenka ba ke dirile go itisa mo go dirang go pele bo tsara ke gore mo ga borona ke se ke be maboko a me ga ba se ke nna ke tlhogetsena botsotsi. yes. So rala gore wena ba bangwe re bantse bana di challenge di kgwetlo COVID wena e be go bula matlo no tota ne imputse matlo thata mo go heteletse mo ke fila gore ha ne le gore gone go ene seo go nka bo gongwe tse dingwe ke sa dilemo ga gore no o tshwantse gore ga go ntse ana o bereka a mo lapeng o tshwantse gore o bereka o le mo lapeng so re hela gore ha le gore go na di tse dingwe ka thoko gore bo bereka o itse re ka tla go itseng Ibrahim ka no business ya go ntse le ko Maung o bore ano di customer ne di go batla mo Gaborone. How were you able to interact with your customers? Tota maranyane ke so se le gore ke tsone ne le gore se dira gore ba bothe ba kgone go bona tsotlhe tse ke di dira. Because sengwe le sengwe se ke se dirang ka maboko a me ke me ka sho gore a ke hetsa ke tsone gore ke se tsenye mo Facebook page ya ba bona ba nna tate di be nna ntse tsala morago. Tota tate di a mine gantsi ne le mo Gaborone mme ke tshabotla Gaborone ke fila rona Gaborone ke go ene gore go nna ba thabela gore ba rileng tota. So I ended up get on her like a go lekeletsa I get la go lekeletsa be ke thala le gore nya me market ka kwano kone o bona go hana nyao ka unga seng ka kwano ga jega ile ntlha ya maranyane so mobile Facebook Twitter di dintsi o ka mpola gore ke efe wena ile gore wena tota e go thusa ka business ya gago tota hela Facebook ke yone mpereketse mo dintse tsotlhe nga di tsela gore Facebook ba unga ga ba hetsa ga ba dirisa ka rona re dirisa na Facebook ke dirisa thata mo go itsenye mo bathong ka tiro ke dira because of batho ba ntse ba ile gore ba follow ke follow ke batho ba ile gore ke ba ile gore ba lebeletse tse ke di dira ke mo ile gore ke bona ba ile gore ba dira gore nya me ke kgona gore ke hitela ha ke lente go mpeng. Okay, so Ibrahim ke ra ke na le scale teng ha no bona ke re from 1 to 10. How much airtime and data do you consume? Mo business ngela ya gago ela ya Desvo. Tota mo airtime e tela o ithako bona go 200. Mo airtime hello o bereka se re bereka le batho ba ntsi thata. 200 ka letsatsi? Not ka letsatsi. Go nga gare gantsi ha o tsenya airtime mo kgweding go ne tlela le gore ena le di extras. Batho ba kgona no tsuwa le di clients tsa go ga go bua le bangwe ba go letsa bangwe o tshwana gore ha o ithela music lo mo reply
so 200 e be nna le di-extra yona di-extra nyana ko thoko ne ke batla re wela teng ho kana ko orange ano ba dirile mathata ba re tseseditse mo go bitsang go Orange Prepaid Pro-Sim Ya Moipereki e leng gore e re wena o ntse o tsenya time le data eo o dirisa o bua le customer o poste dinepe tsa gago wena ko Desvo ha o ntse o dirisa yana e ba re tla re go neela extra re go neele tla o rala gore gone mme sengwe se e leng gore tota o ne o se tlhoka nya ke se tlhoka thata ke dilo tse ke di tlhokang thata gore e be go ke go nna yalo because of kana go nna le gore re anong le nna di-cost nyana tsa media go kotsega ke ka kgona gore ke le tsena nyana le ke le tshwarang ke le suteletse ka go se sengwe so ke tsala gore Ibrahim a re tswana nna le wena re tsana la shopong le orange re itsela sim ya rona thank you so much Ibrahim ke tsala re ha ke tsana nna gore la gore ha re tswa teng ha orange ale ke te ke go checka store ya gago ke go bona gore gongwe ke ka bona headboard ya go kwa tswa hela ha le o tshwanetse gore sengwe se go kgate o to hela o bua la hela gore gongwe hela gore ga ona matsana nyana go ka e golola e be ke tsenya mo maranyane gape o tsenya mo maranyane gape hela ho hetsa hela o alolla hela bo tsenya mo maranyane ba ta go botsa gore o itsa ka ke tsa go Desvo ke tla ba bolella ga o lebile gonana ke go raya kere ya ko orange we go itsela Orange Prepaid Pro-Sim Ya Moipereki o tshwana le nna le Ibrahim yana jaaka re ntse re le bagwebi re make sure gore o itse re keng di customer tsa rona re bua le bone ditiro tsa rona ra di bontsha mo maranyaneng mme bile extra ya tsena from me and the entire team as well as Ibrahim here ra salasen. Visit your nearest Orange shop today and get the Prepaid Pro-Sim Ya Moipereki for only 10 pula. O push a business le Orange. Reetsa Moipereki Podcast was brought to you by Orange. Orange brings you closer to what matters.